از اکثر بچمجم پارلمانتری آک پارتی ارزرومه برز عبدالرحیم فرات نها میوان میج ارزرومه امی بنیرن که اوی درباره وی که ده چج مرا ببیجه برز فرات تو بخیر هاتی روداوی دم باش ناب خیره دا به برنامه و بخیر به ساوی گلکی سپاس از خوازم اما یکسر وی بپرسم جوینا ایرو دنابرا سروک پارلمانتوی و سروک وکیلین پارتیین سیاسی ده جبو چبو گلو مادم کمیسیون نهات آوا کرن نهات راگهاندن و دمه مرود کاره بیجه تنه شور بو دانوستندنو گوتو بیجک بو؟ یعنی ایرو ابجبینا ایرو جی گاوه کی قناغه کی بو حد در باز کرنه دورا دا دوی جبینه دا نونر پارتیان جی بشتاره بی پروگرام مجلس başkanı bun yani duvra da bir pevajoy da meclis bir inisiyatif akla bir komisyonu avatken ve boran zagon ekiti avakerne ve servi gotu beş hat çekerne yakşı endam çen endamı ev komisyon çebe hinki andı gotun sed ve sibe çelbe de servi ahaftan hat çekerne yakşı ava pevajoy çer bere bahare yani av komisyona vazifavi çiye hükmü çiye de kijan noktada biryar têgirtinê biryarê vî komisyon girt ev biryarana bi çi awayî derbasê jiyanê dibin li ser yan hatin qisedanê bi rastî jî yanî em jî derheqê vî komisyonê da bi çavkaniyan bi çapemenî da bi xandinê em jî xidan malumat bûn ama em bi viyan bawerin yani ji vî ev komisyona îradekî zext heye ji bo vî komisyonê û di komisyonê jî di vî pêvajoyê de wezîfekî girîng bigire ser milê xwe hat zanînê îro î partî evî beşdarê vî komisyonê nabe di nav partî parlamentoyê da 16 hev partî hene ji wan partiyan jî Demokrat Partî evî beşdarê vî nebe we pîdenê hemû di vî komisyonê cî bigirin bi rastî jî rêya giştî jî bi sedî 75 alîkarî de vî komisyonê vî pêvajoyê. Belê birêz Firat wê çend endamên AK Partiyê komisyonê de bin behsa 15 endaman hate kirin niha dibêjin 13 hejmarek heye li berdestê we hûnê çend kes me ji werbîst yani ji 13 kesan çünkü di parlamentoyên kî partî hene grûpê wan tunin ew parlamentoyan jî ew partiyana jî ew nûnerê xwe di komisyonê da cî bigirin jî qasî gere fedakarî bikin yani di vira da hejmara partiyan çend hev endam didin ser muheqqeq ew belî biye feqet em nizanin ama em bibiyan zanin ev grup serokê grûban bi koordinatörîya wan ev pêvajoyan derbas bibe her parti yek serokê grûpê beşdarê komisyonê bike bi ser biryana wana jî ew rê bi rê bihere tabii komisyon viyan jî em bizanbin yani di Türkiye'de îro pêvajoya ev komisyona wezîfa wî ye ewil çek danîn li ser vî programê çer bi rê bihere cardin evê çekê xwe danîn ew çer entegrasyonê toplumê bibin yani ji vana ev li ku werin sıkranê wexta hatin Tirkiye zagon werin guherandinê tên guherandinê li ser viyan evê biryarê xwe bigire van biryaran di vî havînê jî di Tirkiyeyê da li wilayetê Tirkiye hemûyan bigere di vî pêvajoyê da çer hereket têkirinê evî tevrê evî belî bike tabii di vira da en rola mezin jî ji bo Herêma Kurdistanê silah çekdanînê da ev pêvajoya bi rêveçûnê da wezîfekî gelek giran jî li ser milê we başûrê Kurdistana Herêma Kurdistanê yani biratiya navçê ji bo Tirkiye înşallah bibe aşitî ev aşitiya jî ji bo Kurdan ji bo Tirkan ji bo Ereban ew rê teze vebike ji bo pêşevrojê imkanê nû vebike em wer bawer dikin. Birêz Firat ji AK Partiyê wê kît komisyonê de bin hûn bi xwe tê de negelo? Yani em bi rastî hela agahekî nehat dayînê
د کمیسیون آواکرنا ویجی پارتی بهو سروک مجلس نومان kurtulmuş bey به رئیس کمار مرا آخافتن چکر جاردن به غروب مرا آخافتن چکرن یعنی ایوی بیواجوی بره و ببن محقق اوی اندام د پارتی دا هر جهر ولاتی ترکیه جهر عالی ای تدا ورنجی گرتنی بی بریاروی امنادن بریاروی پارتی ده امجی هیوی دکن هلا کیت کوی د پارتیا مداجی گلک انسان هجاهنه مبوسمه هجاهنه لهر عالی ترکیه کی بکوجی بی وظیفه به حق خوی ای بینجی به دراد قباطی قاچه بکه انشالله. بله و اف کمیسیون چه بکه برئیس فرات بریارا داوی لسر هر تشتی و کمیسیون بده یان و کمیسیون تنه پیشنیاران جو پارلمنتو ایرا بکه yani peşniyaran ev bede tabii ev peşniyaran yani mühimmen çünkü ev komisyon xebate ki xort çebike لولات Türkiye ile her avay bigere be saziyan rakse bike be partiyan ra axaftan çebike be şahsiyetan ra axaftan çebike ev bevacua çeva bire her yani en mükemmel en randevu çeva bire her çert danini ev çekana vakta teslim bun ev endamı PKK ev çer entegrasyonu toplumu bebe digirdige handa nefeşi kalu bir hene نخوش هنه جاردن بریار Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hene ev biryarana bıça avaydı derbası jiyanı be ser bana evi kabateki çebike tabi bana peşniyadan ama parlamentoji evi gridayı diyan be çünkü maksad ve mana bir komisyonu eve devi varida çı kabat çedike ev kabatanajı parlamento gerebici bine yani. Bale. برس فراد دروی پارلمانتوی گلک سازین جواکا سویل هنه پارتیین سیاسی هنه چیین کردابن چیه ترکابن کسایت هنه اوانا وی چوا کاربن به وی کمیسیونی را کار بکن نرینین خو جیرا ببیجن پیشنیارین خو جیرا ببیجن مکانیزمایی که وهاوی هبه بله اوی چه ببه مکانیزمایی که ها چه ببه komisyon ve navkada taksima vazife bike به her sazira به her siyasi hareketi ra ve giştikan ra civin çebike çünkü her fikir bu mepir mühimin yani peşi vedike roje vedike ve vanara ek vara axaftını ekçi de Türkiye'de yani iro eva mesela gere baş vara bir insan ara vara zanandin çünkü hinki Türkiye'de belki sedi 25 daji bir pevajoyla hinki beçave ki ne başlemizet yani bu vanaraj gerem axaftın bakın ev pevajoya çer beri var tabi çıt çedi be yani bana de pevajoyla belli yani iro gava avul pırın hati avtını iro cardı merhale ki ran de parlamentoda hat kırını herhalde به هفته که دنی ابا کمیسیون بلید به خباتی ویچرد به اصولای چواد به چند اندامه کمیسیون آوا به قوت کمیسیون چیه او نقطه گشت وقتا بلی بون او دست به خباتی بکه بی دو مهی هاوینه سه مهی هاوینه ای بخبته یکی دو جوت مهی دا وقتا پارلمنتو و بو اوی قرار خواه بدیار خواه بگینه بده پارلمنتو جی وان کیماسیان اگر زاگون لازمه زاگون وره چی کرنه یعنی بانا بلی ده گلکی سپاس برز عبدالرحیم فرات پارلمنتری آک پارتی ارزرومه تو میوانه مبو زور سپاس زور سپاس هیویدار خانم سلام و فرمه سرچابا